Pare ko, pare ko, mabalin ka di as kalangan ti kadwa ka agaramin iti kulungan ti baboy. Tangdanan ka. Ha? Kuha. Wala. Imad mo nga min ti baboy ko. Isanas kan ti kanayunan na kulungan da. Kadawon na. Mabalin tan ti mangrugin ton bigat pare. Ta nagatang mat ti materyales. O sige pare. Angam, mabalin ka diti advance pare. Awan kami ni gatang ko iti bagas mi kag. Ay, wala pare. Ikang kaitan iti sangaribo. Maria. Maria Mercedes. Cellphone mo? Nagasagang niya nakija makita. Uy. So, kita na kano. Uy. Lukulo. Nakinag ko kami na hindi. Grabe. Naimbag pa'y da pa, Ricardo. Ta umas asenso ti biyagda. Kaano nga tamat nga umasenso ti biyagda yun? Adda sa likwada. Iso na itati pagkarit da. Noon nga ron kita ang di balay da. Napadakkel dan. Kan sigod nga datalon da nalawa. Adda pa'y do avan apabibe. Naibibiyahin na. Ibibiyahin.